hobane ho bapalwa Modimo. Jwale kerekena ya Sephiri hore e tlebe teng ke nako yela e baholo ba rona ba neng ba sa tsebe letho ka Bibele le tumelo ya Bokreste. Mme la re tumelo ya Bokreste ha e kena ka hara naha ya South Africa, ya ba bona ba re hobane maburu ka nako eno le Manyesemane ne ba bolaya tumelo tsena tsa batho ba batsho. Lentswe lena la witchcraft, la boloi, la witch doctor le hlahile mono. Hopola hore re na le witch doctor, re na le traditional healer. Ke ntho tse pedi tse fapaneng tseno. Ba bangwe ba re traditional doctor, ba bang ba re traditional doctor. But ka mona ka setsong ha rena traditional doctor. Re eme fela ka hore re na le traditional healer, mo alafi wa setso. Jwale yena ya traditional doctor e hlahile mona ha re fumana hore taba yena ya bo doctor e kare ntse hlwa mekwalaba hobane le baruti se ba ipitsa prophet doctor mamang. Ba bang ke pastor, ke doctor. Jwale re lahlwa ka mmele hona mono fela hobane o qetella o sa tsebe hona pastor ha tloba le doctor, o doctor bo it's a medical doctor kapa ke traditional doctor. Hobane ha una ka mokgwa ofe kapa ofe haeba moruti a ile thupellong ya boruti a ka tlang a fuwe kgau ya hore ke pastor doctor kapa ke bishop doctor whatever. So nakwana kaofela baqhekeli ba profeta ba bohata le baruti ba bohata le dingaka tsa bohata ba ntse ba tla ba introduce dintho tse ntjha tse ba ka re tshwarang ka tsona. Hobane re na le batho yana haholo ho batho ba ruteileng ho na le bofokodinyana ba hore mantswe ana a sekgowa a o qhekella bana ba Basotho ho bona ba nka ka high grade, hore ba nka ka boemo bo hodimo haholo hore ha o hlaya o ntso re o Dr. Bishop mang o wela classeng ya barutehi wa hlompheha. Ati ho hlompheha ha se taba ya title. Title ha e bolele letho, empa e a bua title ka hara dikwe sena sa dingaka le ba profeta le baruti. Jwale re kgutlela morao kerekeng ya Sephiri. Jwale ha baruti se ba le teng maburu le Manyesemane ba ile ba sututsa le ho susumetsa batho ba kereke tsa setso. Jwale ke mona moo ba ileng hobane ne ba fana ka dibebele ha ba sokolla, ba re ba tlameha ho bala lentswe la Modimo hore ba sokolowe. Jwale di ile tsa kwalwa ditimiti tseo tsa baloi. Ke mona moo kereke ena ya Sephiri ileng ya thongwa teng hore bana ba basweu ba re ba re hlalefela ke hore re qaleng kereke ya Sephiri, empa re ye ka hara kereke ya Sephiri hobane ba tla bentse bana le batho ba ba romellang.
Nthona ya hore batho ba batsho bone ba rekisana ke ntho ya kgale. Sure. More than 300 years e le teng. Hobane makgowa a ile a qala a ruta batho ba batsho ho ba di-sellouts kapa tsona dimpimpi kapa bona batho ba rekisang batho. E qadile ka nako eo. Jwale ho nona le batho ba neng ba ya ka hara dikereke tsa sephiri, ba fitla ba jwetsa makgowa hore ba kenela dibakeng tse itseng le tse itseng, mme di kwalwa dikereke tseo. Ke ka hoo ha o kena ka hara kereke ya sephiri, lebaka la hore ka hara kereke ya sephiri le ha e kena motshehare ho nkwe di-trouble tjale. Ha ke tseba eba wa tseba trouble tjale hore na ke. Ho na le kobo e ne bitswa trouble tjale, e ne le scotch, le boima, empa e kgwesha ko ha o no robetse ka yona o sa apara letho mmeleng o tla ikgwabitla, o tla ingwaya wa hlohlonelwa. Ho no nkuwa dikobo tseno mme ho kwalwa difestere, di hakwa difestereng mona. E le motshehare, empa o fumane hore o le fifi ka kerekeng ya sephiri. Ho thwa le batho ba fetang ka tsela ba skebe ba bona kapa hona ho nyarela ka festere hore ebe hona le batho ba keneng ka hare. Ke ka hoo kereke ya sephiri diaparo tsa teng di aparelwa ka hara kereke. O keke wa bona batho ba kereke ya sephiri ba tsamaya ba apere diaparo. Jwale dikereke tsena tsa sephiri di ne di fapana. Re ne re di bona kang hore di a fapana ka matshwao. Okay. Ho na le matshwao a hlongwang sefubeng mona, jwalo ka logo ena eo e bonang le sefubeng mona. Kereke ya sephiri e na le letshwao mona le nang le sefapano. Okay. Jwale nna heso mo ke holetseng teng, ha bontate wa ka le heso mme wa ka a se a tshwere kereke ya sephiri, a rona matshwao a ne a le matsho, ana le sefapano se sefubedu. Empa sefapano sa teng ha sa ema jwalo ka sefapano sa bokreste, ke sefapano se shebileng tlase. Jwale ba bang ba matshwao be ne ntse re kopana le bona dikerekeng tsena ha o kopanwe, ne re ba fumana bana le matshwao o tlo fumana hore a matala a na le sefapano se sesweu, a mang a purple, ka mefuta ka mefuta. Jwale dikereke tsa sephiri di qetelletse di fetolwa ho thwa ke matsha. Jwale o no fumana ba ruti kapa bomme moruti ba kgannang dikereke tsa sephiri e le batho ba matsha. Kore nakwana kaofela ne ntse ba tla ka ditsela tse leng hore ba leka ho di-campaigner system. Ke ka hoo ha o fitla dikerekeng tsa matsha o fumana hore mabitso a tsona a kenya Christian ka hare. Okay. Di qadile mono di-African churches hore di kenye Christian ka hare hore di tsebe ho amoheleha ka hara dikereke tsena tsa bakreste. Empa sephiri ba sa se siya morao. Ho dikereke tse ding tse o tla di fumana e le di-African Christian churches, o fumana ka mora di-services tsa bona tsa kereke hona le nako kapa letsatsi, haholo ne ba sebedisa letsatsi la Laboraro e le letsatsi la kereke ya sephiri. Jwale le ha o tla ka mona ka pholosong, ba se ba e fetola baruti bana ba baloi bana ba ileng ba hijacka kereke ya pholoso hore kereke e kene le ka Laboraro le ka Labohlano. Ke matsatsi
a na hlwauwe e le matsatsi a kereke ya Sepheri. Jwale ba nka sephiri sena ba se tlia ka hara kereke ba tsoseditse bana ba Modimo meya ena ya matemone. Jwale ka nako eo kereke ya Sephiri ile ya re ha makgwa a fitla kapa maburu le manyesemane ba ile ba re tla nka Bibele ena ya Bakreste re kopane timiting ka yona, empa sepheo le morero ko go tswella ka kereke ya rona ya setso. Ke ka ho ha o sheba dikereke tsena tse emeng o sa fumane dikereke tse ileng tsa tla ka maburu le manyesemane, o fumana ho thontswe di African Christian Church kapa churches di hlahile ka lona lebaka leno no. Mme di le tsa amoheleha hobane system e ne bona le yona hore ba tla sokolwa hanyane ka hanyane, ati ha ba sokolwe jwala ba hlwa mekwala ba ka boloi. Jwale ha re tla tabeng ena ya dingaka tse ntseng dikereke, re qadile ho di bona ne ntse di le teng mara di ipatile, di hlahelletse hang fela ka mora hore ho introduce democracy ka 1996. Ka 1996 molaotheo wa naha ena ke ne ke le teng ha ntate kapa President Nelson Mandela a ne a signa molaotheo wa naha ena. E ne le ka di 10 tsa December 1996, Sharpeville George Taba Stadium. I was there. Okay. E le ntate Cyril Ramaphosa letsohong le letona la ntate Nelson Mandela. Ha o ne ho signwa constitution ya this country ya South Africa. So ha re wa e sheba nalane ena ya bophelo baka, Modimo o entse hore ke nke karolo dinthong tse pedi tsena, tumelo le politiki. O kete wa di arohanya ntho tse pedi tsena, religion le politics. Ke mathe le leleme ha di arohane ntho tse pedi tsena. Le haeba re tlameha ho fetola the system ya this country, also we must turn around the table, say ha re tla ka religion. Ke ka ho ke se mokereki, hobane ha hona tsela enka ka reng ke tlisitse a political party e leng SARCO ebe ke sia religion ka hara ditaba tsena hobane e tlo manipulate. Okay. The same religion ke yone e tlotlang e sitisa leeto la ka ho tsamaya. Ha ke mokereki nna. Oh, ke mokereki ntate. Nna ha ke mokereki. Eno ka se tlogile wa kereka. Nkebe ka kereka la ha o ka batla ho tlile ho le jwang. Re ka mpa ra sala ka le babedi ka hara ditaba tsena. Ntate. Jwale ke mona mo re qalang re bona ditafole di fetoha ha democracy kena tshebetsong. Hobane democracy ha e kena tshebetsong e tlile ka tokoloho ya ditumelo. Hwa launchwa ntho notha ki freedom speech. Batho ba express di feelings tsa bona, batho ditumelo tsa bona di bulelwe di be tshebetsong. Ke le baloi ba kenya phafa, ba ijahella terena ba kenya phafa, solanka ba Kreste ba ile lo kgongana odi.
ba fitla ba hijacka bokreste. So tumelo ya bokreste ya fokola ke batho fela ba ikgothatsang ka hore bona ke ba kreste. Gale tumelo ya bokreste ile ya hijackuwa ke baloi. Jwale ke mona mo kereng dingaka di ile tsa kena haholo ka hara tumelo ya bokreste hobane baruti ka lebaka la tlala, ke sa boeletsa, ka lebaka la tlala ba ile ba mathela ho dingaka hore di ba thuse ka boloi hore ba tshware maphutheo. Ane haholo baruti bana ba ile ba bona hore bakreste ba bangata se ba hlokometse tabena ya boloi, mara ha ba tsebe hore na boloi ba ka bo lwantsha ka tsela jwang hobane ba itshepetse Bibele le thapelo. Le ha o le jwalo, re ka tshepa Bibele le thapelo, empa system ya boloi re tshwantse re tswe ka hara yona, hobane o keka wa rapela o ntso le ka hara system ya boloi kapa wa bala Bibele o ntso le ka hara system ya boloi. So le dingaka le tsona di bone hore ba bone hore baruti ba ja jwale ka se ba se fang baruti, ba bona hore le bona ba sebetse ka molekamo, ba bule bongaka ba bule dikereke. E la kwatisa dingaka. Oh, okay. Baruti ba lata meriana le boloi le dithokolosi le matemona dingakeng. Ha ba fitla ka hara kereke, ba jwetsa rona ba kereke hore Mokoto le Angela le mang ke baloi, le skebelaya ho bona. Empa bona ba pota ka lane ne ba ya ba lata dithokolosi ba tla le tsona ka kerekeng. Ba di lata ko batho ba reng skela ba mamela. Ba di lata ho batho bana ba reng re skeberaya ho bona. Ebile ba ba bitsa ka mabitso. Ke tlhaba ka marumo e ba rapela. Ebile ba bang ba hlaba ka marumo jwalo ka Bishop Zondo. Jwale ke na le baruti nna mona. I mean dingaka tse tsileng ka hara bongaka tsa fumana Jesu. Okay. Tse ke tlotlang ke fa ba mamedi hore ba utlwe hore na dingaka tseo tse leng tsa amohela moya o halalelang di reng. Jale hopola mantswe a ka kitse nna ke ile ka kopana le baloi, mme baloi ke a ba tseba, mme diphiri tsa baloi ke a di tseba. Ke kopane le dingaka ka mefuta-futa. Dingaka tse ke kopaneng le tsona ke a di tseba.